pojavila. Zeznula te biologija. Jebote, a zdržao se neko vrijeme, jebote, ja sam mislio da je otpojio. Poslao mi je ovaj sis, mi je poslao leću kad je složio. I? Bože, leću. Ili za... Letio. Za slike. Ide da se čuje. Daj. Pa je ovo je? Kreše, što je ovo bilo? Pa jesi ti lud jebe? Ma lud je. Veži, ja ne mogu ni gledati ovo priču kako je brzo je. Gledaj kako cvike, eto. Pazi, ide me, ti ono. Dobro, evo Tu tu. ti dolazi s ove strane. Dobro, još udaljeno. Još od 20 metara udaljeno. Gleda brzo, nema šanse da bi ja isto odreagirao. Jebo me, pazi da mi, što ti ide kako se... Dobro, dobro. Na stazu samo nema ići više. To. Pa dobro, koja brzina. Znači nema šanse da odreagira. To je ovo brže nego Ibizi, evo. Ibici. Jedi prekida jako. Ono je prebrzo je. Pa ništa je... Schmidt kamera. Ne mogu ja ovaj palce voziti. Ne mogu, ništa. Kaj ti je? Tu sam došao iza, ostao sam totalno bez slike. Pa kak ti ostaješ bez slike? Na drvetu? Pa nije valjda visoko je. Među drvima je. Čuj. Ništa. Ne to toliko brzo ide, promjene smjerova ima. Ženska je ovdje. Uf, drvo se pokupio. Ja sam znam kad dobro. Ali meni nije nikad dao. Jednom sam. Sad ti se od malih nogu primira. Šta ono noge cijelo vrijeme kočiša? Ne, nek... Meni te smetaju mali detalji. Meni te se sitnice mi smetaju. Ovo je 3-1. Evo. Gledaj. Koš teško ti je... Ali vi se ne navikli. Gledaj, ali ide, pusti to, idemo. Pa kje mali ima koliko? 5-6 godina je. Guba kad ih ima 10. Da. Što ti je? Kad se ganjaju Pa kad se gurkaju ona kraju. Baciš mi ga na off. Kasno. Na žalbu. Pa jesam. I otišao je u tunel. Učka. Propada. Velikom brzinom. Hujzija. Kuzija.
Ovo nije dobro. Sad je, znači prva dva je uspio, a da vidimo šta će biti treća. Da li će biti treća sreća ili nesreća? Ne smeta. Znači, mnogo je lud. Majka je promijenila su kompletnu aplikaciju. Što te ljuti podlu? Pa ne, promijenili su... Ne, slabi GPS u Samoboru. Pa i to je. Ne zna Nije Amerika di je samo. Nije ko u Zadru, u Zadru je čišći GPS. Ovaj hvata je ruske, nemojte se rati. Ode, ne stoje. Ulazi u Medviđi brlog. Abort. Aborta, Houston, we got a problem. Odbio se od zemlje, to je takozvani klasični trik. Odbijanje od zemlje. Op, ide prema Bodulovoj Škodi. Ako je njena baba koja je naguzila, niste napravila, može se ti. Op, ide u ne. Kažeš, nije ovo sigurno. Zašto imaš tako mali ruksak, da ne možeš tako ti je. Mislim da bi trebao ruksak napred. Ne stoje. Bilo Grdo. Mislim da si To ti je zacviko. treći koji je otišao kurac. Mislim da si zacviko. Da, probaj proći kroz zavoj. To je baš trebalo na stranu se ono, odbiti od zida. Par puta ovak. Da, A to ti je dimotepa, ona je posebna. Ali ovo baš kak ti visi baterija, to mora biti, jel? Na cvikama. A ne, mislim, to je stalno ispada. to je za balans. Telemetry lost. Kamera lost. Ne, znaš kak je izgledalo na los? Štrajfno si drvo ovo, ono. Biće na svakom prostoru od 2 km otvorenih. Šta je ovo bilo? Ja ne vjerujem. Šta je ovo bilo? Šta ovaj dečko jede? Jel? Pa to je nevjerovatno. Jel? Zašto ovaj dečko nije na Ibici, a svakakvi su tamo? Dobro. Znaš, treba nas biti sve Hrvati, jel? Ček, Svi Hrvati da budu, Sve. mislim, ne razumijem. svi. Ovo nije vlog, ovo je blog, Se jel? moja bodula. Se prihaja bodul, jel? Dobra je slika, da, dobra je. Zajebao me GPS, ne mogu se spojiti. Da, zašto je? Evo nove cvike, Gle, može sad se radi, pohvaliti. evo, mater svoju. Aha. No, Stylish, Gle, sad radi. stylish novi, jel? To neke sranje. Idemo ubiti ovoga. Razbit ćeš ga. Mogu Ovoga. ja zgaziti da je manje pati. Evo jači, duplo jači. Čekaj, koji je to sad kvad? Čekaj, Ovo je treći kvad, da. Ovdje vidite. Ovo je treći kvad po redu. Samo. Šta? Self level. Snimi, da. Znači snima dečko u self level modu. I ko kaže da lupovi ne idu u self level modu? Idu. Samo ako se potrudiš. Ovo je takozvani United Colors of Benetton quad. UB. Jedino što nema roze još, ali ima malo, ajde. Vidi, ovo ima i potpis. Da, sigurno. Znači, S malo mrljicu. svaki pravi pilot mora imati ovakvu jednu krasnu torbicu za alat. Da, znači unutra postoji sve što treba. Kombinirke, izolirka, poluprazni upaljač. Nema šta nema. Probirka zgorena, komada 1. Follow your style. Znači ovo je mrtav. Tipova kamera, ko zna jel radi. Ajmo dečki, ko za 100 kuna uleti unutra s kamerom i snima. Evo ja, ali kameru ću staviti i tići. Tu ću ti prekidat slika. A krešovi leti.
A imam jednu krasnu ideju, Denisa, da ti stojiš unutra i raširiš noge, proletiš kroz noge. Čekaj, ovo je malo... Pravi dete, To kad bi snimio, to bi bilo jedna od... Mnogo... Pa te ja neću znaš što izrezaš, ti samo šaraš. Samo ide. Nema rezanja. Ovo mora biti full log. Full live, a? Ako hrabro ide... Uđi! A mislim, slabo je to letenje ako nema kreševa. Ako ne čuje poznati zvuk karbona, Čuje se podsjeti dodir karbona o beton. taj divni zvuk, Ta divna krasna melodija. taj lijepi miris na palma rano ujutro u Vijetnamu. A, misli sad je. Oni surfaju. Jo. Ja sam mislio da je on iz Čakovca, on krompire prodaje, ne ti je. Ne znam momci, ali... Što je fora kad imam snage u 3 pičke materije. A na onda nema snage, znači tu ga baš fakat mogu izvući. Jedno je kad pravim sranje, to su moji prsti. Spao unutra i pogasi. Mogu li dodati jedan soundtrack? E, ovo moram ući. Mislim da je ovo 5. kvad danas. Polomljen. Ajmo, ekspedicija traženja kvada. Pjeva negdje, ali ne znamo gdje je. Šta je sad? Šta je sad? Aha. Misliš da je gore, a? Jadan, a dobro je da se i buni, znači da je živ. Majko moja, pa šta ovi ljudi rade ovdje? Pa koliko oni imaju novaca za ove sve kvadove? Pa ti si, traži se živ ili mrtav. Pa gdje si ga sparkirao, crni Denise? A, vidim ga, gdje? Gore. Vidiš? Aha. Daj malo po plinu. Evo, za što su sve spremni? DRTC letači. Nije puko prop. Nije mu ništa. Ne. Meni ovo izgleda ko iz dućana. Ko da nikad pao nije. Malo trave. Evo ga, Ironik se sprema za novi pohod. Kako razmontirati kvad u 10 sekundi. Uspješno ili neuspješno, to ćemo vidjeti. Znači, fora je naprijed power loop između ovih dva, ali da upadne unutra i izađe van s druge strane. Malo je triki, ali što je to za takvoga vrsnog letača. Go inside! Šta je sad, više ne izlazi? Pa di je? Gdje si, Denise? Pa upao si u beton. I tako je naš Denis završio karijeru. Dobar skor, samo 5 kvadova.